Khubor Pebaro Shakatuk Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Kibapang HIV kimwan shakmat badon kibapit po haki imlang salang Dr. R. Alia. Pak Shithi Enokam Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee. Kendai puar ngut ki home guard bat pulit bapendep Syahi kai ha umran. Bat da ka indefinite strike khot ka Giant Hills Truck Owners Association bersyukur ki simen plan wat ye ke sarkar. Bat mintangin pa si Khubor bakam benya. Ka office jongga district tuberculosis office Ribhoy district rengkat pakajinga trelang bat ke integrated counselling and testing center Ribhoy district kila pelong ye kajinga kendo bat ai jingi kai pai ba ban pinskau tho ye kajingma ka ba ap na kajingpang nyang kulia AIDS bat kumno banya da ban mat naka. Katai kajinga lang kala long ha sajer hall nongpo ha ka shitrik nopra Arjar Arpoe, but Ukongsan, Ubalalong Hakanigasni, Uduba, MB Tongper, ADC ka district. Lasaki lang da Kajingdon, Dr. P. Khan, Medical Superintendent, ka Civil Hospital Nongpo, ka Dr. M. Simle, District Medical and Health Officer, Kinong Sumar, Kuntup, ka Dr. Alicia J. Simle, District Surveillance Officer, ka Dr. E. Kalwing, District Tuberculosis Officer, Kinong Silok, Counselor, naka ICTC, Kidukot naka Ahana, NCPI Plus, naka KGP Selda, but kisamla bay shiminta hakaskid short drama. Kembali ke protokol ini, misalkan dengan ihaban away kan kata away. Kebaar dalam pinapit bahagian, kini kan nama sistem tak labut kan dari betul. Maka peni ya kan, jenis semua pada jenis surat tu. Nama sistem ni kita mulu. Kini kan pun kubli ni kebaik kenapa? Kini kan kubli tu kelih kaya benda pinapit pun kita mereka segera labut benda ini nama sistem. It's a very nice thing, especially during COVID. Kini ketim any causes and AIDS and pandemics. Masuk akan orang ketindak maupun melakukan mesh pengenai HIV. Bagi saya ini kalau kita ketim and pandemic ini. Ketika pandemic ketika relate ya ke AIDS na, ke relate ke COVID na. Ke AIDS, it's not a pandemic right now. World Health Organization can't classify ke AIDS as a pandemic. It's a global epidemic. Ketika pandemic ini ke relate ke COVID. Katakan itu first point. Boleh relate ke COVID, but ke HIV, bagi AIDS. Katakan kita pilih menukung yang pilih. Nomor ke COVID, kalau kata yang bilang yang salah, yang kakum idawai, yang kakum treatment, lain ke prevention. Kalau kata yang ini real utang na HIV. Ke service masuk na HIV kum bakadai mencuba pre-COVID. The statistics practically, especially in sub-Saharan Africa, many poor countries of the world, kita active HIV cases. Not undetected zero. Why? Because of this pandemic. Tak buat pergi protokol sembah mereka COVID. Di balik ini COVID dari perkat kamu, perkat COVID balik ini COVID kawan. Mentah atau UN mentah berlaku crisis stage. Kini COVID kawan nomor berapa kan kerkom imjungi hanya bersih. Kalau Allah mengina kembali coba balance with nature. Ngina overexploit ni kan bersih. COVID is just one response to that. But ke UN mentah, ke orang syakman kimdang pun ki pandemik. Minbar ni COVID mentah, darang ni treat bahar, darang ni pet protocol, kemudian orang vaccination, ya mask wearing. Kani ka jimpang kan accelerate susu ya ka HIV. Nomor limba kani diwi jimpang bidang ni. Pihak ke society ini, hak society ini nibuan kehidupan. Udan boleh berspa, boleh betul. Kadang kali berspa, kadang kali betul. Kumshibenta ban rakhi ka World AIDS Day Arjar Arpoe ka Meghalaya AIDS Control Society harungkat ka jingis nok tilang ka North East Antique Wheels but Shillong Motorsports Club kila pelong da ka jingyai rally de ki kali berim but ki bikes ben spins ngau tho pat ba halor ka jingpang HIV but kumno banya da na ka ni ka jingpang
Hashwaban zdangi kini kajing ya rally layo ikajing kren na ka project director Meghalaya AIDS Control Society ka Dr. R. Alia kalaythu bah ka jala Meghalaya kidon hadu shipho hajar tam kibriu ki bedon yuk nyang jingpang HIV kat kum kajing wat benya da ka National AIDS Control Organization bar kalo ongru babon kibriu kimmi shakmat banwan pates na ka daw bikitingi kajing petpo ni shakren ben ha ka imlang salang. Infected needles, and this is most common in the injecting drug users. Number 3 is infected blood and blood products, and the last one is from an infected mother to her unborn child, either during pregnancy or even during delivery or even breastfeeding. I want to stress here that HIV does not spread, through by hugging or by shaking hands or sharing of utensils or talking to each other. And it is a fact that HIV is also a pandemic which has become silent nowadays. With COVID, with all of us are focused on COVID, we tend to forget that HIV is a pandemic and it has been there for 40 years. In our state, there is a steady rise of HIV. And now we have more than 5,000 people who have been registered into our programs. That means who are infected with HIV. But there are still a very huge number who are infected but who did not come for testing, and we do not know their status. Pak Shithi Inokam, Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba James Lingdo, siya ka All India Congress Committee. Habay kren sikilat pathay Khubor ha Shillong Press Club ha ka shitarik mentaw banay nopra arjar apwe uba James ulayathu ba ulatre kumbalay pulay snem ha ka sing Congress but ulayo banyatre bat shipon bakiri rangba na kabenta ka baha kamiat ha ka imlang salang. Henry Hadin ka jingweng no Dr. Didi Lapang nagkam President ka sing Congress kalanang hiar bat kalanang deko karukom trekam ka sing Congress bat ka jing ino jang uya ka kam Working President bat ka jing mi sindon na ka sing Congress kalong babon ki kinram kalawan Hadin ka jingwan shimti u Celestin Lingdo kum President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bat Hadin sa shimti u Vincent Pala kum President bathamay ka sing Congress. Tungin yasngap nagajing krenjong ba James ke ebo udon ban pensyai kambha halor kajing mi bat ino kamjong u na kasing Congress. Pero di nong thok pat Khubor di ban piang ya kani ke Khubor ino kam gujunga mentan ada one na Congress bhavan abang submit ya kani resignation letter jonga office Congress kani diga receive letter kuba na yo but Shithi kalong kumne to Sri KC Vinugopal, General Secretary AICC, 24 Akabat, New Delhi. Subject resignation from the post of Working President, Meghalaya PCC, AICC member and primary membership. Sir, I am tendering my resignation from the post of Working President, Meghalaya Pradesh Congress Committee, AICC member and primary members for the Indian National Congress. I am thankful to the Indian National Congress for the responsibility and opportunity provided to me to serve the people of the state of Meghalaya and the country as a whole. I hereby tender my resignation today, the 1st December 2021, with regards to James S. Lingdo. Copy to Sonia Gandhi,
Manish Chatrak in charge and Vincent Pa. Nga la join ke Congress nadu usnam khat khas pa khat thandai pa thandai ko Timintang ini pa shwa shipor shakijing penbena. Timintang ini pai biang shiki khubor badang sa. Ka office jong Commandant 6 Battalion Meghalaya Police Umran Ribhoy District hakalai phautorik unai wing arjar arpoi kalapulong ya ka passing out parade na kabenta ki third batch basic training recruit constables jong ka 6 Battalion Meghalaya Police Home Guard and Civil Defence ha armed police training center ka 6 Battalion Meghalaya Police Umran Ribhoy District batladon kumba khandai pu armud ki bala pendap ya ka jingsha hikai hakani ka jaka. Hakaniakas New AR Mautho IPS Commandant General Home Guard and Director of Civil Defence ka Meghalaya ulalong kum ukongsan hakaba ula sakhiru ya kapare. Nangta ladon langru akanikas ni ka Deputy Commissioner Ribhoy District ka kong RM Kurba ki officer na ka Meghalaya Police na Home Guard and Civil Defence Department but kiwe. Ya ka naam Best Trainee in Physical Training Home Guard Recruit Constable la yo adu Humble Man Jirwa Best Discipline Trainee Battalion WP Recruit Constable Unambila B. Sangma, Best Trainee in Musketry Home Guard Recruit Constable Riboksan D. Sawian, Best Trainee in Outdoor Subjects Battalion Recruit Constable Iboklang Linkoy, Best Trainee in Drill Home Guard Recruit Constable Lamborlang Nongpure, Katbana Kabenta ka All Round Best Trainee Home Guard Recruit Constable Layodu Sunit Hajong. भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा सुन ले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के
Nakadaw bagi karkhana penmi dobilat badon hapo rilum janta ki klem pentre kam ye kador baikit ki trok try jilla kat kum ka notification bala penmi dak sarkar wat hadin bala bet ha kajing kren banakapor shakapor kum tahni kasngi kaseng janta hills truck owners association ha ka general meeting bala pelong ha taknyang east janta hills district kila shim ye karai ban khot dak strike ba klem bo por neka indefinite strike na du ka step jangka reutorik mentau banai Hakateka strike kaseng Janta Hills Truck Owners Association kalamaha manlet kabating kataban ailat shu baro kitrok bakit cement clinker bat kiway pat kimar badai shaki karkhana nalor bawat ke district council ruka claim trading license siki bikinyo akamai saho iki kali jengki hapo karilum jantia kum kitrai trok ha ka jilla kajingyo trip jengi batang shisin arsin shitayo deiru kadaw beki karkhana kilathit dikitrok lajong ha ka bakum kasta semen le kilathit palat ars patli ki kali ong unidamon Pedian niga dor yang notification pada ai ke sarkar andai ki ku si uang pedian ki ka kata dor untuk katkam kejingi kelam gayong i Kawato gi kelam yang iwa kani kedor ai binyau tengka handai ki gudam mentok kuriak bi to unek ki gudam haberni kamu jau em mencua ka transaction to em go baru kamu jau em go mencua to ki to em kam ki gudam ki stok to unek ki kamu jau em go mencua niki senam gu dadap ki wa laisnam to senam tadin kenai pi ka stok ku em haberni kamu baru ku em haberni yok tre upaj ba kat kamu man garte khnai pi kini ki dekhar thok gi henre ko penlut gi geri gate ong gi ai swa galut ye pi ki lokal khamtam jakhman ladam to kam te pi mar lut pi kan pudep ki geri yong pi ulut ki lokal impu lut gi geri yong kalau kam te gusau si do wong to wacha thok ini semen factory kular gi khnai pi pajba wato kurkom kular gi dai wi kurkom le gi dai khongpong hanre katte kat kamu man katte ki geri yang ki am hapok mkhalia hanre ko safi wong kam ki mun ai lut gi ai gi no citrip citia artip citia dukam te ne ko wi semen factory am jemut iga katte ko waro katte ke dot kan dunya ta ai gi lait lisis ni sautu lisis ni kadu kam te imbiai ka priang hagjing to gani hanre kajing ya rai ne ko wi ko por de am he wato wo ki kriang philut chwa hanre man gi te waro gi jing thok ki ni gi semen factory kajing ban se ikut general meeting nai yo api garayong pajba kayi garayong pajba hanrai ko wi ko safi wong nai wato am gi jing dia ki bun Ka Joint Action Committee ki khun ki hajar hima soyong mentakasni kilakentu ya ka Khas Hills Autonomous District Council badai banweng no ya uling do ka hima soyong namarba byangshu ka senchar ka khadar namarba labun palat ki jingken rum kenram hapo ka soyong lingdo ship Habakren na kinong thok kot Khubor Shillong Press Club usong knor jang ka Joint Action Committee uba Purning Star Shabong uloong banaka jingtip RTI ulingdo soyong tip wat yala ka jong ka kerdan Kajubak kolong umtip. Sakaway pak kabangi sokya hande habangi pan ya kabor jong ulang dok kita kabor jong ulang dok kum ulang dok ugal day ukli nong sinsar hipok hima soyong kajubak kolong pak umtip kini ki berokhat kaba ngilapan nakaliang ka hima hande kabas musi kolong ba kajubak kalau mbak ujuk habai dai pat bat ki kendon ki balak ban long lengdo ki kendon ki ba omla ban long lengdo ka por trekam ban ka tam jong lengdo yakineru nak liang lengdo leng ba UPIO ula jebak wong bang ngintip tidai hangne ba ka sensar hapok ke hima soyong kan solong lengkap dei hangne ka sinsar jong ka hapok ke hima soyong kan sapoi gu rihura kumbang yoi hakile kisnam ki bladap ba ka jing sinsar hapok ka hima ka jongi hapok ki rat snong ki jongi ki bun se ka jingi kan rum kan ram namar ba kat uleng dok tip ya bor lajong tip ru kumno ulong leng dok sakawai pat ka bang sngokia hangne habdei bat ka uput usam jong hima ngila pandu uput usam jong hima ndai ke bas musi kalong ba
na kalian ulang dok lengba UPIO upentip syangi lengba kan nega jubak RTI wang bang yimdon ya uput usam bat yimdon ya kamap jong kahima yimdon ya kamap jong kirai tehang ne kapalang pat syakwe ke bentah lengba ka jing bom tiap jong u ya kabor jong u kum lengdok lengba ka jing bom tiap jong u ya kata kum jit lengdok lengba ka jing bom tiap jong u ya uput saudong jong kahima ka penlong pat je u haraja ban penskam kum udong sencha trai muluk ka penlong pat je u ba un lilam no ya ka wei ne ki jaka ka ba he ba kata ya kasnat nong wa mo temur na kata na kalian ka joint action committee menta kasni ila phak da ka jingtho syaka district council ba ka dei ban wen no ya ubas yang thang thaba na ka kam dengdo ship hapo spusni kine kide ki kane ka dei ka jingdawa ka ba hakma ka ba na kalian jongi ngidawa habai dei kane benta Uwe ne kinong wa jingtip RTI ba dispersing rani mentakasngi ulong baka sarkar kam de ban pen bori samla puli ki baha bantho ya ke embos examination ha ka sautrik unopra bikin wanra ya ki tika RT-PCR certificate habakren ha kinong tho kot khubor Shillong Press Club uba rani ulong lingba ka jingwa jingtip RTI na ka sarkar ha ka be de bat ka jing ai tika ne vaccination banya danok nyang jingpang COVID-19 ulayo jingtip tangi ka jowai bat mau kerwat Uni orang ba ulong kumnu ke sarkar ka laban penbori ki samla puli batho examen baki day ban wan ra ki RT-PCR certificate haba wat ki officer jong ka tanat ka kwat ka khya jong ka district health and medical officer mau kerwat ru kim tre ban shim tika wat lada ki day ki nong tre sarkar Uba rani ulakin tu ke sarkar ban sha ik samla puli ban tho ki examen jong ki tang da ka ba shong jangai iwe na iwe pat Habede bekane kajingyo report dari jisa kapat dei ban ai peraturan mentah tang bakalong urgent namar ba kadon kini ka notification na poka office jong director of health and service government of Meghalaya kani ka ba ai guideline gumne na mata gitu ki beli to exam na mata sautrik ni banai ba kide banwara ai kani ka vaccine certificate lani kani ka RT-PCR test report ya tu beriu balik to exam na sautrik ti kani kan notification nga pelong yang ban wan urgent na menta nomor ba kani kalong ba hukum na diktiat ne penbor ya kena ba kinwara ya sepir ti habede ba kani ka jing ai hukum jong ne ka office jong director of health government of Meghalaya ti nak lai jong nga de nga le kani RTI kani ka RTI ba lalap ka report ba ka report kalau gumne herum na ka office jago DC na po juwe te kalau 100% vaccinated na po juwe DC te nani ka office na po mo perwat ka ba susi bantik yang khubor kalau ba what district program assistant ro uksemla ai vaccine not willing nangta what medical health officer ni Nada naing kalong gumne, kimudur pi paiba ki kbede baka headli kalong bihak ta ya ginong pang. Tilada gini ki bakta ya ginong pang, tilese kilong karya man. Kapur ni staff nurse kare. Staff nurse. Kini kin tulang ki ANN man. Staff ini kalong ba lakum no na kaleng government lese gidon ki kena ki bom ki ba ki bom don kita vaksin sekian. Lene lase ki nayeng lase ki nut mating ting kena ting la start nayeng be pressure be play what you test. Ti kena bana abjane kimi kipade kpoi kimi. Timta na koi kum kane aksam ate chinta kim don kum kimle kum kata. Hi jingeli ra kimle kum kata lam tak institute exam. Tua abe ka jika anu denga kalong la kum no wal gitu gibri ki bom don kita ka vaksin kit so ane ki bom le test la kum no di bendon tak social distance kala biang pula. Kuat benuang bayi gani kan notification ni. Begitu kita beli exam naikren ya ka vaccination kit, naikren ya kata ka PR test. Namar bakala ada kajing bom tikena na kalian ka sarkar ka pau bawat ki medical officer kim simla ai ya vaksin. Tiru bentai kita pimpat pensistem. Kuma pensistem sini kena ni ki bom pat jo tulong na sarkar.
Bapli na wat kam. Wat kini ba ai ba asil tulop hadu kan ne ki bypass ya ka notification. Ile percha. Kam tam kat kini pandemic ni. Ta ka di jing anu nga ba lak no na kalian ka office ba bakin sya ban yele exam ba ini kena asal ter. Tang social distance kan ada yang pelak. Ika report imitasi kada itu kan ni na mana pa yo lu blok koi. Tangi gintian nga ai kulei piwa ke kili is. Bat da kitu ki khobor ngila poi shaka pukut tat hadu pengine shem biang khoble shibon.